Oras lahu pasangan kami raja di hula-hula nami tulang nami aruang sima dua nami penjahitan tanlumi mati raja ini dua nami manang dongan sahutan nami mau lihatin raja nami opung duli ikut berdohon di juju nami rohang unuain di dongan di bagasi nami nomor siala badudu raja nami opung duli di mana bastan sedang amang main at padu-padu kepala di pikion Raja Nabi Raja Hulu dohon dihatang kami na udari alasan iari setajong pamospo iari manubuto alam yang Raja Nabi iduhami hamu sibatua nami nang tulang nami ido Raja mi alam iba akaro di masa kami matuhamu tulang nami arwan sido pun dihabis suhubur sila lahir mola tema dihamur Raja nyamang buru nami sila isabungan opera memang baru romahami tutu di gorodo jauh-jauh muma ima di ada parmoponi bere nami di bagasan sadarion tangiang nami jala pangidon nami masalu tulang muna aruan bang salahu paparan punami pangulu ponggok nebori boru bere na adong dilihat portibion siang dia matotong mapo makana uli mapo makana denggat di saluhut dihamu paparan ni raja ni bere nami naung sarima tuon ope raja memang baru romahame tong tulang muna songon pasahato sabut manang ulus parpudi tu bere nami ima silahi sabungan opu tigor dope memang baru pasahato majote raja memang baru mau lihatin, otik naik kita bisa tulang. Kebetulan mau sila lagi sewa dok kamu pengamen dong. Tuh kamu sila lagi dok kamu tuh kata. Ya betul lah. Tapi tulangi. Kebetulan kurang mengerti lah di amen dong. Mau sila lagi sewa dok pengamen. Ale mau sila lagi beri muna. Mau lihatin mah. Mau lihatin mah mengguru. Ope di ho bere. Najolo di nasorang ho tu bortiano di pasu-pasu Tuhan. Rodo hami tulangmu songo pasahaton ay diute dohot ulos paropa tangiang naim atong sendia mamangopa di anak mangopa di boru di lupa para mugabe doho dudung bere maranak marboru doho gabe do marpaho pusya anak marpaho pusya boru di parsalima tuamo di bagasa sadarion rodo tong hami tulangmu aruan ima songo pasahaton ulus sabut sianggia matong tangiang nami tulangmu aruan semana putih nauli nadekam mo tujulon neron tusal hut poparamu na ditinggal homu bere nami jadi ope bere roma hami tulangmu aruan songo pasahaton ulus parpudi tuho bere nami opu tigor silalagi sebelum pasahat kami pertanggung kami dihamu per musik nami ala dia pasaton ulos saput mahami ulos parpuru inti bere nami bedamang majo songon ede ulos saputin Pasal besar
Jadi sama ni rajanya Mangboro nami dohono masuk na dua-dua sah masuk tiang juga sah di pasar nami kulus parpuri sama sabut tu bere nami sesama tok kamu tu panggabian jala saluhut nama diramo di Tuhan sama ni rajanya Mangboro si Pak Botima mulai hati kata tulang laburju sali mga pumahamenor pasatay berjolo si matur badena tetulang oleh hati man pasata mi matur de si matur nami berjaita jadi di sawa dito rodo kami hula-hula muna panjaitan nasambon na pasogit do na di Tamuraot ito mulai isen na jolo hok do matanggay di jalan ho sa tamu oma ikon sisiran di hamati ama samudra ito jadi neng Roma ito pasaton tujung ito saya manujungin ori na rin ka matubino parmo ito aso pasat kamu tujuan geser ke belakang muat pulang geser ke belakang lagi dia ke situ ngapain masuk masuk tulang muna siya turi laro aku rajanya Mangboro ala acara ulang mopo de bion sada hata mahita di hamuna Mangboro nami bajikan dupe anon julon uluna baru ke pas hata ka hata na ulis nugo ti mahami siya tulang muna siya turi mulai deh mau lihat di tulang nami siya turi adong do tulang nami si angaro bang dope sada aman oh jadi songoni mah di hamu Mangboro nami dinaro gora-gora muna tuhami hula-hula muna pajaitan tung masay las dorohanami las rohatta di patiur tuhatta ari di manuguton molo taingot na budari tung dobardu dani alai martinangi do tuhat di kita dilian ari natiur ima dinama buhay ulaut tasadarion ulau mokpo sian hami do honon nami ma asam mokpo mana uli mokpo na lenggat di hamu saluhutna Mangboro nami
silalahi terlumubi ma pinopparni layanami oputigor silalahyon takas do di berek kami torok muna dison las rohanami dang boy mardalan ulaunon molo dangalani hasadan ni rohamuna jadi dohonon nami masa balintang mapagabi tumudal husitaduan ari muna mattong amang boru nami namarha maranggi ala takas samu masih paululuan sok-sok ni manang dihamu bere nami paparan ni lain nami on ikut sada do rohamuna dangalani gogo boy tupak ulauno jadi pangiduan nami sian tulang muna hula-hula ni natoras muna dibudian ni natoras muna saya ka berita naulima bigyon nami songoni manang dihamu ito na buru nung anak kaningan di pasahat kami 7 isongot tadda dui dihitang halak batak molo didok tujung nadong do pisisari horon mo ito jadi margogo mahutujuluan ni Arion nang penaung di pamasa amat taribata tuho ito tuhamu sa luhuk na nung jumolo dialap tuhatta lain nami natahahulong yon jadi tung margogo maho bereng makapinok parmona sa sigat yang umur ho asa sahak masongon hatari na dua-dua na madok na dor hadukay na patugutugulo buntor hati di patugutugu horpo nang sorma dua maho ito piring-iring pahubusa matok tu nomor nini sahak ma tu namar nono jadi songoni majo nabuhi hata pangi pulis yang hami di hamu amang boru nami terlumubi di ba raja panuturi sa sikat yang umur mahamu amang boru ati boy manuturi ak kaulau di hamu namar dongan sa namar dongan tubuh buti masyak kami mauliate ma dia maksudnya dua nami Raja namanya maksudnya dua kibitulah ala cenderung satu tengami terlebih mah nau pasangan pihak dari dalam kabel di mana tulang bona nyari nak sadahata mas majo nami daraja nami gabi orang guru sadahata mas tanga tuh dari masalah kami terus dari hutan jadi masalah gitu dak tuh terang jadi mulai memang kita selanjutnya ini itu untuk dua di bapak nama motivitas berada sedikit jalan kami serajarong asahuta mengatak kasbe ikuti kami mulai acara tas yang maupun awal 5 6 ibu kahuria maka amet tomolonik kahuria bahwasanya acara tahun dilindungi Tuhan jalain nakut tamiak sekturia asa iut ulang tahun mulai senama tuai saat masuk kompor ujung nama suaksoni ang serajarong asahuta terkasduh dari kami dulu pangmopono 5 tulakta tulang aruan namruli baga sedikit pasahaton adanya 5 pasahaton ulos 1 ulos 40 sayang dia matong amatan nomor 2 di bapak nama salto ni sabut mapanggalian sabut mapahorasan sabut mapasaulian tu saluhut pinok parni damang nok sarima dua suaksong ini nak hula-hulat dah lahula nami pajaitan di bagasa tikyon matakas surere kami 5 pasahaton ulos 7 asa manuju minauli madinggam mo tuan mangihu jala ido di hamu inang buasa ulos 7 ikut tu si majujung karena si majujung atau kepala adalah mahkota dalam kehidupan manusia jadi ulos 7 on asa buah pengertianna asa mangugomi menguatkan asa kuat mamainang memikiri manarihon ala adong dupe sesari honong motuan na manihon kaamet toma nau pinasah ni ulah-ulata nau pinasah ni tulakta nalah masuk-masuk aku mainang dohot sa dupino parmuna atau maulade mahu pasahat kami seraja rumah sahuta tohamu tulang nami aruan dohot hula-hula nang perjaitan no pasahaton akka ada no kupar na pinasahat munay dohot no pasahaton akka hatawin na din dan huhut magidupangnya kamu tomat ka nomor 2 bata asa di kulian nyari gabi akka nauni sahat tu pinopar ni damang noksor matur atau pedak pula gajan bedohon nami seraja rumah sahuta tu hatta mapasikop pun ulat tahun siya na manguka
satu nama ni pulang non saya batu hataman jalan makor pasu-pasu mon bisa lutu non panidaman nok saya batu semua ni mahani hata sia kadra jalan masahutan pasal tay matuan pasu ya rajai sudah tuan nami arwan doh sudah tuan nami Panjaitan ngaku bersama pihak nang semua lima raja sahabat nami ngaku hormatiham itulah nami Rajai Arwah Raja kami Raja Bulak dipertakut-takut di mata nariot itu takut mahamuama tulang tugas ngam dia masyalam na tutui namok po bapak namin di manugoto tujawu na sebukan di tangan anggia Raja Nabi song kata munay mapupatang dihamin na uli mapunadinglan di banading dinawang nami ima sisari magwak Uhud Raja Nabi nak kiningan ibek kamu ima sumanulos sabut matutuloy hamin na uli sabut na dingga ditinggal ko bapak nami na asari badwa ibek kamu matandoy na dingga ang iya bantong itampe sinunod nami alun bantong iya binawingan nami nang semoni mamuse isimaduan nami Raja Ipanjaitan Raja Nabi Raja Bulog tong na sonok nakikbok kamu hamid nami ang muna terlalu mainan kami on ang idat tong nasa buhay mana sehat dan jang umurna nalawar bulu-bulu kan dobe yang kabere muno ala luk di masalah naik nasakot nasohot dobe tulang si madua juga salat kamu belum setuju ang iya madutu somat kami yang munai Raja Nabi tujuh madutu di kami nawi naringgan di badan ini gamang nami tu buriani Aryo terlalu di Raja Dongas Sahutan nami amang Raja Dongas Sahutan pas dona dok nina dua-dua tinalur don putar gotana tung pelegel gambar kita sisa ular dope kita di sada anak di ulata nampe di sono di yaka duka lasorhan nami amang kerja umur muna asal tong bui muda-muda kami terlumui manhita nomor Dongas Sahutan alani amang Raja Nabi tulang dot kamu amang simbadua dorna bentuk sok kata nama duai asal bang pada huta badan kebenaran itu jauh sudah kata basuh hotel yang berdak mulai kami ikut pengai bentuk hot pertongan ini jauh asal tuh nalone hata gawe hata manong saya ulang matong gua saya ulang bayar tong mose sama suruh untuk sama tuan ketika suka tong dirutang di bulan isa luhur na kita nomor hula baru satu penggawean satu perhorasan hukum mah kita diiring-iring Tuhan amang Raja Nabi si batua tulang ngaruan dot kesempatan nami tuk songoni pangapasiat kami langsung marohamu si dokter di masiat kami si suhu bolong banget di manihita di sipulitan yang mati tulang bantu suruh ngomong Ya, Gabi na. sabi ka mo. Kapasada marhata matang yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah aman amin na marhabang sa di Banua Gijang marulang-ulang kami pang magdok molate tu adopan muna badiyay siala asi do orang ni roham na pasato dito ngaling ulo nami natotong mga ramo di dalam mengiring kami totong buhay marhay pasok ko pati keluarga ni bere namin di Bagdad sa Daryon ima di ulaon parmopo di manugot niaryon ale Tuhan di bata Jehovah Tuhan pasal amin salun ulang parmopo na don tarlungobi mga Panginoon namin Tuhan marhite tanyang namin Tuhan sa hapong may ditong-atong ni keluarga ni sa luhut bere namin o Tuhan na tinggal honang asa mata-bata balas di rohan na sida no ato duluan na yon libertad ini na dua-dua na sida Tuhan Tuhan di bata Jehovah sa Tuhan maulon namin di Bagdad sa Daryon di namamong ka sa ato namang ujingi marpangido kami to ado pamun sa lema ari na tiur ari na dengkat Tuhan asa totoong martami seorang malas di rohan ni mangulaon ulaw pasarin maton ni raja ni amang buru namin di Bagdad sa Daryon homat-homat sa luhur at kasi hormat manang keluarga na di bagas padalanan sa homat-homat na sida at atong maray pasok tolos itong alibagas o Tuhan di bata Jehovah di kajumihan ito dosa dohami Tuhan di padalanin ulo namin jumulong masay sa dosa namin na gudang ni Tuhan at atamaja labadiya kami jalupan mo marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin jalo matang yang Panginoon namin amen asin iruan ni Tuhan ta Jesus Kristus doholong ni rohan di bata ama do parsaoran ito di perbadiaman na magdamani hita sa luhur na
Amin. Horas Madinah. Horas